Na urabona ibituma usere. Nishuha uyapata kenye kinaweza kusukuma kuomba. Impamvu utaratura Kenye kinatuma hautowe. Na urabona ibituma utura. Hauyapata kukusukumia kutoa. Njyewe naratuye. Mie nimetoa. Ngahamagara umuhanuzi. Naita nabii. Uwo bambwiye ibirimo neza. Mwenye bamenambia mwenye kopia. Ngamwoherereza tike. Namutumia pesa transport. Witonde ndi umuhanuzi. Uenda pale na mimi niko nabii. Witonde ndimo na mafuta y'Imana. Na iko mafuta ya Mungu. Ngamwoherereza kaza ngamusasira. Mina mutumie mina mutandikia. Nikamupatia na za kuachia bibi yake. Namupa na za kuachia mke wake. Agasenga agasiga n'umuntu mugongo ukirikaye. Anaomba anaacha mgongo tu ngali saka leo. Natumiye nabo kukirwa kwijwi kukirwa kijwi ari ikirwa kiriyo cyangwa mubashi niliyevitana biriya abantu bari ikirwa iyo ngiye abahafu balance bakakuya bahamara iminsi 3 bakapamaliza siku 3 tukusenga Imana na tuko naomba Mungu. Imana ikavuga ngo ndagukize. Mungu anasema nimekuponya. Ariko mumanda cyababa najisikia tu maumivu. Ndagurukanye Kigali. Nikasimama nikaenda Kigali. Ejo bundi kuri finale. Juzi ku finale. Ndahagurukanye kureba Bishop Rugamba. Nikasimama nikaenda ona Bishop Rugamba. Ndamuhamagara. Nikamuita. Ndamubwira Bishop. Nikamwambia Bishop. Nitwa Pastor Runaka. Naitwa Pastor fulani. Ndikugushaka unsenge. Niko nakutafuta uniombee. Harambia karibu. Kaniambia karibu. Ile mudamu mchakiri tu. Kambia mke nitafutie sadaka. Dama alishaka. Kiomba kaitafuta. Tugira igikapu neza. Alifungia kisakoshi mzuri. Ndateka. Nikapanga. Tigaje ng'ibisiringo nzamuke mu amasengesho y'amarira. Mimi namaliza nachuka siku 2 niende nikafanya maombi ya machozi. Imana ni Imana. Nikamwambia Mungu udusozi twose natugezeho. Milima yote nishaka ifika hapo. Ibibaya byose nabisengeyeho. Mabonde yote nishaka ombea hapo. Basi niri nzira zawe. Basi kama njia zako ziri kuri Bishop. Siko ku Bishop. Unshiri inzira ngende. Unikatie njia niende. Ariko niba muri wowe harimo ububasha. Lakini kama ndani mwako mna uwezo. Ninjya kugerayo. Mbele tu nifike yako. Ngereyo nakize. Niende na nimepona. Mani bona harimo no gusirika no kumara amasa. Mungu akaona kama nimesirika. Ngaro kumusenga amasengesho yo kuramutsa Imana, baramutse Imana. Kuna gizo naomba maombi. Mbona ndiyo gusirika. Na kuna ngine maombi ya kusirika. Ndatega ngeze Nyabugogo ndakatageze ku rusengero rwe. Nikaenda sana nifika Nyabugogo nikataka nifika ukanisani. Ndamubu. Nikamukosa. Muzu mukobwa umwe mu protokole. Sasa nimukosa kiamwa protokole. Usengeriwe. Mwenye naombi yako ake. Arambira ngo yasohotse gato yagiye mu nama. Akasema ametoka kidogo nenda Mrenyo. Ndakata njya kwa Masaso. Nikakata nikaenda kwa Masaso. Njya muri Charity. Nikaenda msharati. Ndase. Nikaomba. Ndase. Nikaomba. Nderekana. Nikareklama. Ndase. Nikaomba. Mbwira Imana ni Imana. Nikamwambia Mungu. Konzi ko ndi inshuti yawe. Mbona mimi najua niko rafiki yako? Ko wambwiye ngo inshuti yanjye. Mbona umeniambia uko rafiki yangu? None inshuti girwara. Sasa rafiki anagonjwaka. Hanyuma inshuti yayo nije kuyisura. Kisha rafiki yake mwingine hataenda mtembelea. Ndayibwira ngo byo kunyiza basi tubireke. Nikasema basi vya kuniponya tuache. None uzunsure. Basi pia nitembelea. Umpumurize. Unifariji. Ndahamba. Nikapatoka. Hamuntu wamanuriye harimo abantu benshi ariko ndawamanuriye. Kuna kwa watu waningi hakuna mwenye alitabiria nikaenda. Hanyuma njya kwa Diodone. Kisha nikaenda kwa Diodone. Ku masengesho ya nijoro. Maombi ya usiku. Twinjira mu biro na Diodone. Tukaingia mu biro na Diodone. Diodone arambwira ngo. Diodone akaniambia. Ariko lakini Mkristo hano. Niko na Mkristo hapa.
uziranye na daktari bita Afrika. Anajua na daktari mshinaki Afrika ni soda. Reka tumuhamagara. Acha tumuite. Aramuhamagara. Akamuita. Amukonekita nomero yanjye. Akamkonekta namba yangu. Daktari anambia mu gitondo uzundebe hariko gatana. Daktari akanambia asubuhi nione ilikuwa siku ya 6. Haleluya. Amen. Ndateganya kuri 19. Ari kliniki ihenze cyane bita Elegance. Nikaenda kudisirafu kuna kliniki wanaita Elegance. Ndagenda ihenze. Bagitiye kubita fagitire ukumva kenjiye. Nikaenda wana kliniki ya shende sana. Yinjiramo daktari ni umusirikare. Nilipoingia daktari ni soda. No daktari mu daktari ba mbere bari mu Rwanda. Ni daktari atari ba daktari ba kwanza. Kumubona nabyo ni nyindi nose. Ni fagitire. Kuonana naye nyingine fagitire. Yinjirayo. Wakati niliingia mubwira umurwayi kamwelezea magonjwa arandeba arambwira mufite imyaka ingahe n'ibiro akaniona akaniuliza uko na miaka mingapi nikasema 14 arambwira ngo pole disi akasema pole umusaza ungana na papa Bushuba arakuze ni mzee wa papa na vie ni anasabana nanga ni banana na bana ni bakumo moja arambwira ngo akaniambia uruse kuko urwaye prostate kwa kweli si unagonjwa prostate namubwira nibyo kwa muganga barayibonye naciye muri ecography nikasema bya Gisenyi impapuro no muri telefone ya Rwanda. Nikasema ndio kweli kwa hospitali wamepata nikapita na ecography na papia hizi. Ati okay, kananje kupime? Akasema okay, acha na mimi nikupime. Anaandika. Anaandika bizani na anaandika exam akaandika. Anyandikira ni cha Rwa Faisal. Akaniandikia na exam ya Rwa Faisal. Arambwira ngo ngize ku mulaborante arambwira ngo genda unywa amazi ashoboka. Sana nilifika ku mulaborante akaniambia kunywa maji iwezekanayo. Amazi ndaya. Nikakunywa maji. Mazi kuyanywa kisha kunywa. Bakira muri bya byuma barapima. Bakanitia mutuma bakapima. Umwana wapimaga ndamubaza. Mtoto mwenye alikuwa ananipima nikamuuliza. Toto. Prostate yageze hehe? Prostate yangu inafika wapi? Kombo nitarwaye. Mbona haigonjwi? Kana gastajeri jango. Nikasaka stajeri. Haleluya. Ndebe wasi no mumchiko. Nione na mufigo. Mbapika murebe. Sema acha. Kuna nifite yo no muntu uri kumfasha. Juu kwa mwenye kwa ananisaidia. Yeye amubwiye ati umurebere neza. Kasema muone mzuri. Barapima. Bakapima. Rambira Amerika na nabiteganya no kurwara. Kasema akaniambia sasa huko mzima. Batari kotegereza doctors. Lakini chunga daktari akuye. Daktari yari Kanombe ari mafasha abandi ku bitaro bikuru bya Kanombe. Daktari alikuwa mu hospitali kwa saidiebe. Ndamurindira mpaka saa yatugezaho saa 12 n'igice. Iri joro naje nijoro nageze mu Rwanda mu Gisenyi saa 5 n'igice. Nilifika Gisenyi saa 5:30 za usiku. Haleluya. Amen. Daktari arande barambwira ngo pastor. Daktari akaniambia pastor. Uri muzima. Genda wiri wende ukule icyakora ujye wibwira amazi menshi wanakunya maji mengi ukorera siporo ufanye na siporo ndamubaza none se ndaza gufumbatana barusha birakunda wangu uri guseka muko nacheka haleluya ambira ngo wowe taha kare ubwo wihuta nasamerudia mapema haleluya ndavuga uratinda gusa kundekura nikasema gufata taxi vatiri utaniachilia tu mimi naenda na kamata taxi vatiri na mama umugore ni yamani yabikoze ati kasema nikaita mke wangu asema ule Mungu ametenda yamana yabikoze huyu Mungu ametenda amen 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 mupata umugabo ejo iko banako haleluya amen arabya umugabo what yabikoze akaniuliza nini ametenda Mungu ndamubwira yamana yabikoze samambia ule Mungu
Mungu ametenda. Amen. Haleluya. Amen. Ndio tugiye gukora. Haleluya. Amen. Ibindi byose mubireke. Ngira munani kiza ngo mufite ishari. Jewe nayo. Yeye na Mungu tugiye gukora. Amen. Haleluya. Nahagurutse mu hospitali saa moja. Nitabwira umumotari uzi gukwepa motiyaje cyane. Ndamubwira ntakujya ka entre. Meka takata ngeze Nyabugogo. Nipitishe hizo unapenda nipitishe Nyabugogo. Nari mfite rendezvous. Nilikuwa na rendezvous. Kuri munsi nagombaga kuba ndi gufungura itorero. Ministeri i Kigali natangije. Kigali. Mbwira umuntu nashizeho ndamubwira ngo nikamwambia mtu mweniliacha kwanza tunashatinga ndamubwira ihangane nikamwambia vumilia iki gitangaza ngomba kujya kugiserebura ndi mu rugo iwanjye muujiza nenda iserebre kwangu. Haleluya. Ndamubwira sengesha abantu ubabwire ngo pastor arapanga undi munsi wo kuza. Pastor atapanga ingine siku ngomba kujya guserebura ndi Rubavu. Ndaenda serebre na niko kwangu. Ikintu cya mbere natekereje cha kwanza Kenya niliwaza navuze ngo mana nilisema Mungu subiri kurya kanyama koko narudia kula nyama kweli. Ndi mukosha unabo watu napenda nyama za kuku hawezi elewa. Haleluya. Amen. Mbwira inshuti yanjye ni burya data papa nemeye neza kuri inshuti. Umejua kwamba uko rafiki. Amen. Amen. Abana b'abantu bananirwa abahanuzi tukananirwa. Adamu banaza shingo. Haleluya. Ariko Yesu najanganirwa. Amen. 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 Hanyuma kisha ndamanuka nikashuka. Hamagara umudamu ntibirashoboka ahantu inkoko zaba zirira ngo nze gutesitinga. Inawezekana kwenye kuku siko nikie pima nione. Arambwira ngo bwije. Akasema ni usiku. Ndavuga ngewe uyu ejo. Mie kesho. Nge n'Imana. Mie na Mungu. Tuzasangira inkoko. Tutachangia kuku. Kuko ari inshuti yanjye. Amen. Protokoli yaje. Protokoli wamekuja. Yaje. Kugira ngo dukorere mu mavuta y'ijana. Kusema tutumikie mu mavuta ya neno. Kuko ngiye kubasengera. Kwa kuwa mimi nataka baombea. Ndikubyiyumvamo. Niko najisikia. Abantu barabeshe ngo Imana yaradukoresheje, barabeshe ngo twagiye kuzimu, barabeshe ngo byagenze gutereka amabwire. Reka mbabwire amakuru none hariho atari ibundi. Nibashake bavuge ko mvuye mu ndiba y'isi mu mazi. Nibashake bavuge ko mvuye muri Lake Victoria. Nibashake bambwire ko mvuye muri Nigeria. Ikiriho Imana ikiza kanseri nzayikorera. Amen. Amen. Kubera ko ndi inshuti na Yesu. Nta burwayi bwa kanseri buzigira mu nda. Ntabwo bizakunda. Habitaitikaka. Hata siku moja. Ntabwo bizakunda. Habitawezekanaka. Hari umuhanuzi yatumye arambwira ngo impamvu ndi kumuteza biriya birwara. Kuna nabii alituma kilituma natuma na mtumile magonjwa. No kugira ngo azakiza abantu. Ni kusema naye aponyake. Timotheo wa kabiri. Timotheo wa pili. Igice cya kabiri. Sura 2. Shimira umushumba wanyu. Nashukuru mchungaji wenu. Kuri yaramfashije. Hakika nilisaidia. Nihebye. Akagera akira mukamurani. Anapana nitia morali. Hari n'abakristo bigeze icyo gihe kumusura. Kuko abakristo bari na mina gonjwa. Nukuri Imana ibahumugisha. Hakika Mungu awabariki. Ndabyibuka mwari muri hano. Nakumbuka mlikuwa hapo. Babaye nta wundi muntu uri kumusura. Ninateseka na kula mwenye. Abantu bose bamfashe ijambo. Watu yote wamepata. Abahanuzi gito bari kuvuga. Abapasiteri gito bari kuvuga. Waragiye. Tuzamushingura ryari. Torera rihagaritse. Ibintu bye birarangiye. Ayayaya. Amen. Anyuma ya zero. Amen.
nyamara urufatiro rukomeye rw'Imana ruracyahagaze, rwanditseho iki kimenyetso ngo Uwiteka azi. Bakiri neza ijambo ry'Imana. Cyuma ni kwanditse. Jobile nandikirwa. Kabakubitira wenda nubwo bicaye kubyuka basubira bakumene. Rugirire manone Kwa ikigisho cyacu nikivuga ngo urufatiro rw'Imana. Eka tusome mu Kiswahili. Lakini misingi wa Mungu ulio imara umesimama, wenye muhuri hii Bwana awajua walio wake, na tena kila alitataye jina la Bwana na aache uovu. Amen. Amen. Nakire neza ijambo ry'Imana. Narivuze ngo akira neza ijambo ry'Imana. Urufatiro rwawe bumva ko rurangiye, bakasikia msingi yako imeisha, ariko urufatiro rw'Imana, lakini msingi wa Mungu ruracyariho ingali kandi ruracyahagaze na ingali nasimama imara. Kuri urwo rufatiro ibitangaza by'Imana biracyahari, Kwa ile msingi miujiza ya Mungu ingali. kuri urwo rufatiro rw'Imana Kwa ile msingi wa Mungu ibidashoboka birashoboka, yenyewe vinawezekana, vinawezekana. kuri urufatiro rw'Imana Msingi wa Mungu ikintu cyose utagizemo uruhari kigiye kukubaho mu izina rya Yesu. Ibintu byose utahamagaye kila kitu chote chenye haukuita bigiye kukubaho mu izina rya Yesu. kutoka kwa jina la Yesu. Ndababwira, Acha nikwambie, urabizi ko igisenyi tugira impano yo kuvuga. unajua kama kisema tunakuwa na karama ya kusema. Iya mpano yo ni ibyaha. Ile karama ni karama yetu. Bamwe barandebaga Mama walikuwa wananiona, bakavuga ngo urufatiro rw'Emmanuel rwasenyutse, wanasema msingi wa Emmanuel umepomoka. ubusazongera yubura umutwe. Hivi sasa anamusha tena kichwa. Reka mbabwire, Acha niwaambie, niba ari n'ibihe nabayeho mfite umugisha w'ibifatika n'iki gihe ndi, kama ni wakati niliishi ndani niko na vitu vya kuonekana, ni wakati. niba ari igihe nabayeho Kama ni wakati niliishi ntagambanirwa n'iki gihe. Amen. Amen. Watesi wakawa wengi kwangu. Niba ari igihe nahagurukiwe cyane, kama ni wakati balinisimamia sana, n'iki gihe. ni wakati. Chaka kuvuga biki? Nataka kusema vya kidogo. Nubona intambara zihagurutse, Ukaona vita zinasimama, ukabona intambara ziraguhagurukiye, ukaona vita zinakusimamia, ukabona bakuvuga babaye benshi, unaona wakukusema wamekuwa bamingi, ukabona bagiye kukugambanira babaye benshi, unaona watakusema banakuwa bamingi, ukabona bo mwasangiriye ku gatute nibo bahagurutse kukugambanira, unaona mulisimama ku madhabahu moya banasimama kukusi, nubona bo mwajyanye mu gicunga nibo bakugambanira, unaona mulienda nao kichuno ndio wanaanza kusimamia, nubona bo mwasangiye ku meza aribo bahagurutse kukugambanira. Aba hari ikintu, kuna boga kuna kitu. Kuna kitu. Akunyumvishe, Haunisikii. haba hari ikintu kigiye kuba. Kitu kinatambua. Kinatafuta kuwa. Yego. Abantu bari baguhagurukira, Watu wanaanza bashakusimamia, bakakugambanira, banakusema, abo bakugambaniye akaba aribo baguhamagara bakakubwira ngo bari kukugambanira. sababu yako wanakwambia sema bako na kusema, bako napangia hivi. Mungu bali tu Urufatiro rw'Imana, Msingi wa Mungu. Ndani. urufatiro rw'Imana, Msingi wa Mungu. bazi ko wasenywe, Banajua kama umepomoka. bazi ko ikirere cyawe cyazimye, Banajua kama anga yako imezimika. bazi ko zaburi zawe zazimye, Banajua kama zaburi zako zimezimika. bazi ko indirimbo zawe zakwamye, Kama nyimbo zako zimeisha. bazi ko inanga wazimanitse, Banajua kama umepanika kila kitu. ari kwivugana nawe
Imana igiye guhaguruka gitari yawe. Ndaguhanuriye ngo Imana igiye guhaguruka gitari yawe. Yo korosi na kasema hano. Ile korosi nilipitia. Pitaniremo n'umuntu. Nikakutana na mtu. Bari bagiriye nabi cyane. Balikuwa wamemfanyia mbaya sana. Nawe yarembye. Na ana mgonjwa. Mukozeho. Sasa nilimugusa. Arachi. Akapona. Haleluya. Kandi nyirwaye. Na nina mgonjwa. Amen. 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 Haleluya. Amen. Imana Mungu nabonye itagira ubwoba. Mungu haogopaki. Nayizanaga hibikabyo. Nilikuwa nasema mimi nataka. Haibya mu Mana urabona abarozi bahagurutse. Nasema na Mungu wanazo wamesimama. Haibya mu Mana dore bahagurukira babaye benshi kandi. Ona bakunisimamia ni Tondo wale. kibuza abashaka kubaho. Mungu ananiambia asubuhi moto watafutwa na wakosa. Haibya Mana ko bandushana amaboko no kwinjira. Nasema ona wananishinda na mikono na kuingia tulia. Gitondo kimwe mugana na pastor nabo arukunzwe twapanze kuri mu kirimo cya pastor Jerife. Tulikuwa kuukilia pasteri. Ndamubwira abantu b'imodoka igo. Nikamwambia situmie gari Goma. Njya gusenga. Nikaenda hapo. Bazima. Nikauliza Mungu. Nari mfite imodoka eshatu nagombaga kuva. Nilikuwa na gari 3 ningeuza. Hari iyo yagombaga kuntumira paritire ya Goma. Kuko yeye angenitumia Goma. Ari nindi umuvandimwe yari afite. Kuko na nyingine ndio alikuwa nayo. Nindi papa komeza yari yagombaga kunga. Na kuko na nyingine wangenipatia. Umupapa umwe wa mudugudu. Ni papa mmoja wa hapa mudugudu. Hari nindi mugabo wo mu rugerero wa mama Bertie yagombaga kutangira. Kuko mwingine mwanaume angeniadresse ile nyingine. Niba anayima nigenda mwisi. Mama akanipa nitaitembelea siku. Mani namubwira ngo Mungu akaniambia. Mani namubwira ngo Mungu akaniambia. Mwana wanjye. Mtoto wangu. Intambara urwana nazo ntabwo uzizi. Vita zenye napiganaka nazo hauzijue. Irambwira ngo hagarika imodoka manze ngwebiki. Akaniambia simamisha gari nikuoneshe. Irambwira ngo umuntu agenda mu modoka utagira umugongo. Sasa nilikuwa nalala akaniuliza sasa utatembelea gari na ule mgongo? Yese Mana uragira ngo bigenze. Nikasema Mungu nataka nifanye. Irambwira ngo abanzi bawe bari bahaguruka bose. Akaniambia sema maadui zako basimama wote. Turike ndaguha imodoka ya kaduta gusa. Acha nitakupatia gari ya kado yenye hapo. Ikababanze bahaguruke bose. Acha basimame wote. Ikababanze bagire bose. Acha basimame. Haleluya. Amen. Abarozi bose batarakusanya uburozi. Balozi yote hapa. Ngo bamukoherereze. Kusema baikutumie. Imana ntirakora. Mungu hayatumii. Abakuvuga batarahaguruka bose. Kusema ngo babanze bakuvuge. Imana ntirakora. Mungu hayatumii. Unyumva wowe uri kunyumva. Nisikia mwenye kwa nisikia. Abagusabye batarahaguruka bahagurukire rimwe. Basimame. Reka bibanze bihinde. Acha bibanze bitogote. Acha bitogote. Bibanze bigutera ubwoba. Banze wumve ko intanga iva mu muntu. Wanasema kaseme zisohoka ari ijana. Espera meza. Ari nari igihumbi. Igihumbi. Sasa yes. N'igihumbi. N'igihumbi n'amagana. Amen. Reka tukite igihumbi ntacyo bitwara. Reka tukite igihumbi. Acha tuifanye mile. Abana abana igihumbi. Bale ni watoto mile. Mwavukiye rimwe. Bebulizaliwa barapfuye. Bamekufa. Ukiriza abana we. Kuhubiri watoto. Kugira ngo ubeho. Kusema wewe uishi. Operasiyo kubaho kwawe. Operasiyo ya kuishi kwako. Wavukanye n'abana. Ulizaliwa na watoto. 999. Nakenda. Hanyuma wowe. Kisha wewe. Ni wapfa.
haukukufa urangije ubaho ukaishi. abo bandi barapfa Wengine wote wakakufa. icyatumye udapfa Kilituma usikufe. bakitondere kuko gishobora kubica. Haleluya. Yakuremye yakumenye itarakurema. Amen. Umva kandi Sikia kingine, ishyiraho plan. akaweka plan. Iravuga ngo Akasema sanza umuhire fulani ku myaka 25 miaka 25 azaba ari pato, atakuwa ni pato, azaba ari igisore cyiza, atakuwa ni kijana wa mzuri, azaba ari igikobwa cyiza cy'amatara. Gutera ubwoba baguha amatariki. watu wako nakutisha kukupatia na tarehe. Yes. Kasoreza mwaka. Acha nimalize kwa kitu. Wanapa. Unaweza na kukufa. Hallelujah. Ariko akavuga ka. Lakini acha niseme kitu. Ubundi bana mubwenge bukwe. Ariko navuga neza. Ubundi pipinyere izava mu ibiti. Yes. Ifumbizwa amase. Yego. Igafumbizwa urwi. Yego. Igafumbizwa ibyatsi baciye bakava